Krumjini ma'am, hi guys, welcome back to my channel and in my another vlog. So ma'am, kamain taurike. Krumjini ma'am, hi guys, welcome back to my channel and in my another vlog. So how are you guys? I was not active on YouTube. I was not posting anything. Like I Mumbai de lerambado Mumbai de Chennai amka shift oire adugi shifting tauba aduga I final exam du kana tauribagi matam do yadraba aduga khoi dazu chakhare college, so no one was there to shoot. Mayamna dum comment obirakpado dum I reply tawzabne react tawzabne. Thank you so much that mayamna dum ingon support tawriye I video hap waqt razu ado mayam masi Cheiraoba ne adugi akhoi loin tayari tawba tawri ado I maitai family lemina bado moiga dum celebrate tawna bi chattoine mo yunda aduga fazana kheraga lage. Bye. One eternity later. Hi Tagoro. Anong tido? Cheiraoba siya. Happy Cheiraoba mia. Okay, hello. So, quiz diksak sa bagi chattore somyamda. Khushaze. Bida? Tengo. Ha? Kaino, xem kaino. Ui. Ya, yang fazaiye. Khudai ka sele. Happy Cheiraoba. Aku macam bapak gitu. Jang. Tahu itu kan orang lagi yang buo. Aduh, orang itu kita, aduh apa? Jang cuba berani sendiri. Jang ni. Nentanya. Abi itu tu nak berada. Hai ruki ni ba. Hai ruki ni ba. Tunggu nama ni. Lai sebenarnya. Saya nak sembunyi. iPhone juga nak. Mimi joy taro. Joy taro Mimi. Joy taro kukulo. Bagus aja taro. Joy taro beri. Taro. Mimi nak taro. Mimi. Mimi nak taro. Ini mana? Happy Cheiraoba. Photo shoot हुई कितना Cheiraoba numit hinjang hauni mathil Cheiraoba numit hinjang hauni mathil utti thongba pakora thongba mathil suna lang siko utti thongba da uyen hapa kauni ko kopi sak te yong chak hapa kauni ko oyong chak maru atung ba yong chak maru adi ba Cheiraoba numit hinjang hauni mathil Cheiraoba numit hinjang hauni mathil aina finding thong utti thongba da sarna te koila haido tai tum sai sare di kamdo ba adudi chadreduna Cheiraoba numit hinjang hauni mathil Cheiraoba numit hinjang hauni mathil
So guys, loin loire ngasi ai sida adum ai gi vlog se end taurage. If you like my video, please like, share, subscribe and comment down below. See you next time. Bye bye.